u dubokoj boli javljamo tužnu vijest. Iznenada u 55. godini života napustio naš dragi Stipan Čorkalo, pokojnoga mate. Daj da vidim, to moram vidjeti. O, vidi ga, a vidi ga šta je Taj mi lijep. više neće zaskakat za vrat za oni 50.000 maraka, jebuo ga. Kume, ćemo proslaviti ovo. A ja što ćemo bogati, nego kada, ako nećemo sada? Daj nazovi Prkija da nam sredi onu Rusicu i onu Jelenu. Moram jebote sad kad nam je najlipše da moram jebat onaj trajekt jebote. Jebote da je trajekt, ono je prekooceanski brod, kad zavalja s onim salom. Cigara, maraka. Treba reći pred svojom suprugom da vam kažem da sam bio u hotelu Zvijezda sa Ksenijom. Možete provjeriti. Pa, mi smo se, svaki tjedan smo se tamo nalazili. Pa kada je to provjeriti? Mislite da je to problem provjeriti? Izvolite, nazovite. To ćemo provjeriti sad, ovog trenutka. Provjerite onog njenog tipa isto. Ma ne, pa to poštenjačin. Ukusne su. Ste vidjeli? Čak malo i preukusne. Dečki, morat ću vam zatvoriti ovaj ilegalni štand. Molim? Ma ne budete vi mene prevarili. Niste vi inspektor. Nisam. Ne, mi to pokazi. Što se desilo točno između tebe i Majkla Antića? Ništa se tu nema za reći. Hoću saznat sve o tom ništa. Hoću detaljan izvještaj o tom ničemu. S'il vous plaît, madame. Hvala, ali ne morate biti tako službeni. Dužnost nalaže. Ali nisam francuskinja. Čujem, pretpostavljam Zagrebčanka. Tu je bio direktor, gospodin Glovacki. Prepoznao sam ga iz novina. A ona cura što je malo prije prošla, to je Nina. To je Nina Brlek. Jedna i jedina. Jo! Šta je tu toliko smiješno? Šta, ko je? Pa ovo imate po sebi sve. Dobro, daj, molim te. Pa šalio sam se, samo sam se šalio. Pa dobro, jeste vi došli samo zbog tog kečapa ili ste ima neki drugi razlog? Zašto ste došli? Pa ne, zbog nečeg drugog sam došao.